Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Саламатсыңарбы, универсал кейжинин каттоолчулары. Бүгүн биз Куша мал базарында жылкылардын алды сатып басым сүрмекчибиз. Жылкылар менен аттар аралаш болчу, видеолор аралаш болуп тартып берем энди. 2012 октябрь 2019 видеонун башынан эле катачылык кылсам кечирим сурайм, анда эмесе кеттик. Мол бени жалгыз экен, 3 тууган деди, 75 000 сом деди. 65 000 сом бабы болду, бербедик деди. Аябай чоң бей экен. Мол пышты байталды 50 000 сом дейт. 45 000 сомго бербедик деп атат. Ол эркек атты 65 000 сом дейт. 56га бербедим деп атат. Жаңасы дейт. Ол эркек кулунду 44 000 сом дейт. 36 000 сомго сурады, бербедик деп атат. Экөө тең эркек. Ол жаңасы 65 000 сом дейт. 61 000 сомго баа болду, бербедим деп атат. Жаңасы туу электе дээс. Мол бени 55 000 сом дейт. 5-6 точно билбейм, 5-6 тууган дейт. 50 000 сомго бербей койдук деди. О, наркы бетинен караң, күн чагылышкандан караңгыраак болуп калды мына күн тийген жагы. Могунан да 40 000 сомго баа болуп атат, бербей атат. 50 000 сомго турат эси. 40 000 сомго баа болуп атат, бербей атат. Sizde 38 000, 37 000 деген жок мына. Бул келтатайды 35 000 сом дейт. 30 000 сомго бербедим деп атат. Куша мал базарына бир эле эшек кирди, эркек эшек экен. 5 000 сомго сураса 5 000 сом деп атат. 3 000 сом сураптыр, бербептир. 5 000 сомго беририм деп атат. Өзгөм Куша боюнча бир эле эшек кириптир базарына. Ол келтатайды, порода келтатайды, 50 000 сом деди. 40 000 сомго бербедик деди. Аркасын көздөт го. Аркасынан бергүстү. Эмана тайдын көтүнөн тарт. Кайсысы чоң кетти. О, байталды тартты, onu көтүнөн чоң. Келтатайды 40 000 сом дейт. 34 000 сурады, бербедик деп атат. Эркек экен о. Ойноп атат азыр. Күнгө чагылышып караңгыраак көрүнүп калса кечирим сурайм. Могунан да 50 000 сом дейт. 46 000 сурады, бербедик деп атат. Мол 3 асай атты 60 000 сом дейт. 53 000 сомго бербедик деди. 3 асай эркек.
Mo эки kozu koçkorlar 7000 so'mdan bo'ladi. 6000 so'mga bavo oladi, berib yotadi. Ekon teng 6000 so'mdan bavo oladi, berib yotadi. O'zining bahsi 7000 so'm deydi. Biz bunday Hozir bor pulni beram, qolgan ertaga olaverasiz. Mo ko'zi qo'chqordi 7000 so'm deydi. 6300 so'mga berib edik deydi. Ko'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqordi 6000 so'm deydi. 5400 so'mga berib edim deydi. Dört qo'zini 21000 so'm deydi. 18000 so'm so'radi, berib edik dedi. Mo o'rtada g'alasi ile urg'atchi, qolgan uchovi erkak. Mo ala boshli urg'atchi, qolgan uchovi erkak. Mo iki aq qo'zi qo'chqordi 10000 so'm deydi. 9000 so'mga berib edik dedi. Ол ғой түстен айдалып қалып тұр, шын 5000 соңға берерім деп отады. Жемде тұрған деді, сойышқа соның. Моғы құзылардың бары 6500 сомнан таңдағаның арды. Қозу еркек ұрғачы барды қаралаш деді. Таңдап алы өресіңер, барлы сойышқа соның екен көріңерін өйділі. Таңдағаның арды алы өресіңер деді. Alt жарымдан таңдағаның ары түшіп берем деді есі. Мо 4 іш қойларды общий 36000 сомға бау болды, беріп еді 37000 сом бересін деп. 6 башкен. Барды 4 ішкен. Моғыл ұрғачы қозылар 9000 сом дейді. 7600 сомға бау олдыр, беріп едім деп отады. Моғыл ұрғачы қоçқорды 6000 сом дейді. 5800 сомға беріп еді азыр. Ұрғачы қоçқор. Qo'zi qo'chqorlar общий 5500 so'mdan deydi. 4500 so'mdan berib edim deb o'tadi. 4 Moğol 5500 so'mdan so'rab o'tadi. Moğol 6 tish qo'ydi 7500 so'm deydi. 7000 so'mga berib edim deb o'tadi. Moğol 2-6 tish qo'ydi, eko'teng 6 tish ekan, 7500 so'm deydi. 6000 so'mni so'radi, berib edim deb o'tadi. Moğol qo'zi qo'chqorlardi. Eko'teng qo'zi qo'chqor 6000 so'mni 5,5dan berib edik deb o'tadi. Bog'da turganmiz, жаңы эле жайлаудан түшүп туруп, арыгыраак экен. Moğol qo'zi qo'chqordi 5,5 so'm deydi, 5000 so'mga berib edim deb o'tadi. Qo'zi qo'chqor. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон учуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жакка киргенден кийин AddX Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi Элсом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2